Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam jong artli kikin hunya kali kamai bakentop ia ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association na Meghalaya bat ka All India Goods Transport Workers Association jong ka jela Assam mentakasi kala syong jing yalang handong po banyakren penbed bad yasuk halor ka jing sho jong wei unong nya kali kamai ka jela ubalatip kerteng kum u yajer lang milim umlong kabalaja menhaka nyutrik menta ubnaya yong hakana para kumban syukudo hadin ketika jingja na kalyang kinongnya kali kamai ka jela hapo kalama jong ka AKMTTA hendin kasngi ka pratrik uyayong kilakhang persya ya ki kali kamai ka jela Assam bakin kamai ha ki jaka penyang kali kamai ka jela ki badan ha kalyang jong ka jela Meghalaya banpoi chaka jing yasuk bat ka jing yebet kinong yalam jong ka AKMTTA lembat ki jong ka AIGTWA haringkat bat kinongnya kali kamai ha ka jing yalang kabala pelong ha phalau ka office UDTO nongpo kilayo banyakren penbet bat yasuk no halor kate ka jing sho nongnya kali ka jela bat shimru ya ka rai ban thausandan da ka committee ka bakerpang jong baro ki ar ki kenhun na ka jela bat Assam ban khmi bat penbet ladami biang kinu ki jingja ni ki jing klumar hadin habut Ubiren Sharma u General Secretary ka AIGTWA habakran ha ka ni kasngi ulapan pau balada don kanu ka jingya kaja ne ka jing klumar deban poi sha ka mi jingya kren ban yasuk bat ngau tho jingmut bat poi sha ka jing bha khnang bakan omdan kanu ka jing ne ka jing ta ya ka kamai ka ji janggi para nongnya kali la ka de na Assam ne na Meghalaya Penitong ni yang aku beli yang ki perlok bana doi ka state jela ni bani na pong kina Assam bila kloi thakaba nakalian jongi ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxation yang aku beli bat kumjuru ki wiki nong yalam ki badan po ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation yang aku beli kumju ya ki media ki press ki bala ban ya don recap ni ke por ban pen tip si ki pai ba juga jela jongi maka ka bajamin kumtu kilai ka ba katu ke jingja ka debit menches ni hakaba wei na kinongnya kali kamai jungi pada hi pordok Assam jungi nak tega seng jungi ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ula sak tak ti wala sak jong ti untuk berpui dan ni hadian jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI han parking lot ye pelong ke jingelang parkir dapal berfai pan pensyai kumnung ina sim ya kani halor kani karai de karai kami pe indi tang nangi kinong yalam manakmat mo no ya ka takalenti ke bangi nyai senjam ke bangi depan i ya ka bor dan pen ikor pendet ya ka i jingle comment ya jong kini ki tribal city po Assam kani kan isu ikin diat kali ba long isu ong bangi la rai hat meeting dengan new steng yang ba borok ki tribal ki ong ba ngin yarai be tang kawi kelenti kalong bang nginum sya ban thep kali thep passenger kali Assam ki bawan nastan pistan om dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ni no dirai hatu meeting tu mendin apo SBI Bank State Bank pat bulat antu yang ba ya ki bali side sini ni petut ya ki bon pick up ni petut pat one dropping ni petut tang ba stand to stand ban thep passenger nginum sya de halor kata kar nongrin ke bangi mendin kumtu pilai i bagi nong pat menta pilai i ke baki niki perlok na po Assam dilakwa ban wan nama ni na kalian ka AKMTTA bat kinong ilam ki pada po AKMTTA i kwa ba ya compromise Andrei mening laong la fo nyu tu rabha bo keteng unong ilam jo ka sen badan he po kana para hajan jo ka toilet public toilet ilaong bandu menen plus how home step ila fo nyu ba unwan ya kedu no ni ban ya kut no ini ka kap nama na kalian tungi ngakwa ba ya ka jinya sup masuk na kalian ni krem IFIR ni krem pen ni sinu Andrei cumban tingnya ya kata agenda bangin nimsya mentep passenger kali ba na Assam ban one tap stand to stand tang kata Ako kan kumarilatip kumayong i president jungi ba keladan kan ni ka meeting ta te ha ka meeting ru ngila ya discuss ba ya kan ni kamde syu kasin ka beningkong ka baja te kadi ka bala arsin laisen te ang tahi ngila ya kran bagini counterpart jungi ki badai na ko Assam ru ba kamde syu banja kumni nang ni syakmat te ha kata ka jingong ru te nakaliang jungki ru kila kloy ba kinsna da ka committee kabalong bay daga ki EC members yung ki man ki association na po Assam kumju mangiru nang ni na po Meghalaya ba ladan lupa ka AKMTTA ma de kumtahi te lada kadan kanu ko problem ki driver Assam dan problem ki driver Assam chane siya po Meghalaya nyarap mangi te lada kadan kanu ko problem pat kadijing na kajing apo lenti ki driver jing iban kinyarap kini na po Assam
kata kadi karai ngila ya shim wah kani ka meeting nak liang jong baro artli की स्टेट एसोसिएशन। यह मीटिंग हुआ था परसों दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था दो ड्राइवर का अंदर में, एक असम ड्राइवर एक मेघालय ड्राइवर का अंदर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इसका बारे में ये तो बहुत प्रसार हो गया था और ये जो शिलोंग से गाड़ी आपस है असम का गाड़ी और इसी का बारे में बातचीत जब हो गया तो अभी मेघालय का जो यूनियन है ये यूनियन पूरा यूनियन आके यहाँ हम लोग नमकुम में हम लोग में भेंट हुआ और यहाँ बातचीत हुआ। बहुत कम समय में ये ख़त्म हो गया। ये बात हुआ कि आज से ये काम नहीं होगा, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ड्राइवर का अंडर मेघालय के भी करेगा, हम असम का यूनियन भी हम करेगा जैसे अभी इसका बाद कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अगर होगा तो फिर से हम बातचीत करके ये ख़त्म करेगा। इससे बातचीत नहीं होने से पहले हम लोग कोई एक्शन में नहीं जाएगा। तो ये बात हुआ। दूसरा बात जो हुआ है जो असम में जैसे पेंशन स्कीम असम सरकार ने किया है ड्राइवर के लिए, हम सोचा कि यहाँ का जो मेघालय गवर्नमेंट है मेघालय गवर्नमेंट भी मेघालय ड्राइवर के लिए पेंशन स्कीम करना चाहिए, ये बात भी हुआ है। और पूरा आदमी एक होके हम लोग गाड़ी चलाएगा और जो टूरिस्ट है ये टूरिस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात ठीक हुआ। और दूसरा एक नंबर मेन बात हुआ कि अगर कोई मेघालय गाड़ी कुछ प्रॉब्लम होगा असम में, वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव लीडर है वो लीडर को बोलेगा, फ़ोन करेगा, फ़ोन नंबर है मिलेगा और हम लोग वो लोग का जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और असम का ड्राइवर का अगर कोई प्रॉब्लम होगा मेघालय में तो मेघालय जो यूनियन है यूनियन का लीडर लोग का हम बोलेगा, वो यूनियन लीडर लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेगा। अलग अलग बात है, लेकिन पहले भी हुआ जो कोविड का समय भी ऐसा हुआ था, एक बार हुआ था। उस समय मेघालय गवर्नमेंट भी एक इनिशिएटिव लिया था, असम गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव हुआ था और बाद में बातचीत मिलजुल बातचीत करके ये ख़त्म हुआ था। लेकिन हमको अभी विश्वास हुआ कि अगर बातचीत में सब कुछ ठीक हो जाता है तो कोई भी बात घटना घटेगा तो ये बातचीत में हम ठीक करने के लिए कोशिश करें। एग्जैक्टली मैंने आज हम सिद्धांत दिया कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ड्राइवर का अंडर असम का मेघालय भी करेगा, जैसे एक छोटा मोटा बात के ऊपर कोई झगड़ा ना हो और छोटा मोटा बात के ऊपर कोई गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि गाड़ी बंद होने से ये तो गाड़ी लोन लेके गाड़ी लिया है ये हमें नहीं दे सकता। 3 दिन अगर बंद हो जाएगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, तो हमारा साथ में है ये खाना पीना का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग मिलजुल करके बातचीत करें।